mawukhumbula iParis wayecula ngombayimbayi uMthandeni kwiParis. Wayethi ngizokuthengela umbayimbayi kuParis. Efake ulwa kuleyo ngoma leyo. Yabo, ngase ngithi mina ngoba manje wena ngizothi usebenzisa ingoma yombayimbayi ngaphandle kwemvumo ye office lethu noma lewona, awuyitholanga phela imvumo yokuthi wena uthatha umbayimbayi usebenzise ngendlela yakho. We understand? So manje if mina ngikunikeza ulwa wena umfaka kuleyo ngoma yakho ucula ngombayimbayi kuyo, it's more like saying mina ngiapprovile leyo nto leyo ukuthi wena uthatha ulwa umfake engomeni ecula ngombayimbayi ethi ngizokuthengela umbayimbayi. Ngizothini mina ioffice masebe ngibuza ukuthi hawu Zulu ulwa usefunani manje kwingoma ethi imbayimbayi ekubeni bengazanga mhlambe bezokhuluma mhlambe newona or nenkabi record about or ikhampani kaMkhaya wami uSjava wavele yena waculela nje ukuthi sengizokuthengela umbayimbayi wafaka ulwa. Ngase ngithi mina cha, if umfowethu lengoma yakho izocula ngombayimbayi ngcono uyenze wedwa umkhiphe ulwa, ngoba kuzothiwa imina oyivumile leyo nto ukuthi yenzeke, ngoba uyitholanga wena iapproval yokusebenzisa lawo magama office. So ngicela ukhiphe ulwa kuleyo ngoma umfake kwenye ingoma yakho, not ngathi it's umkhiphe umfake kwenye ingoma noma ushintshe lama lyrics athi sengizokuthengela umbayimbayi. If ungashintsha ama lyrics lawa athi sengizokuthengela umbayimbayi, then it's fine kulwa angaqhubeka. But if wena uzocula ngokuthi sengizokuthengela umbayimbayi, ioffice izongibuza lithi mina ngivume kanjani ngimfake kanjani ulwa engomeni esho kanjalo, it's more like ngiapprove. So ngase ngithi kumfowethu mina buti ngendlela right ifuna ngikhuluma naye efonini, ngikhumbula kahle ngangisuka eSwaziland sikhuluma nje clean futhi kukuhle, ngaze ngachaza even nakuyena ngathi buti lokhu ngikwenzela ukuthi bangabe sebekujahe emumva ngenxa yokuthi awatholanga ama rights ukuthi wenze leyo nto leyo. But mawunolwa phakathi kwamina ngizongena enkingeni sekutheni yimo iapprovile ukuthi ucule ngombayimbayi uqeda ufaka ulwa phakathi. Ngaze ngithi mina ngicela ashintshe ulwa amfake kwenye ingoma noma ashintshe lamagama athi sengizokuthengela umbayimbayi afaka amanye, then ke bese beqhubeka nolwa. So I guess into ayenza washintsha amagama lawa kambayimbayi, basebenza iParis yabo yamnandi kwayingoma enkulu eSouth Africa sayithanda futhi sonke. Ngidlulileke kuleyo. AS2 eyani okay, AS2 eyomcimbi wakhe wase I think bebe celebrate ingoma yeParis or something. AS2 into yenzeka umfowethu uMthandeni akazange ulwaba fowethu usayiniwe. Eze sayiniwe kune office, not even uBig Zulu, kune office not uBig Zulu. Yes, mina ngumphathi wa inkabi record kunento eningi nami engingazazi ekunabantu abaqashiwe ukuthi bazenze ngoba bazazi kangcono kunoBig Zulu. Kune office elithatha ama bookings kalwa elenza yonke into for ulwa. So now into eyenzeka lapha uMthandeni or whoever ngazi wakhuluma nolwa direct. Ngokucabanga kwami bakhulumisana bona mhlawumbe bavumelana ukuthi ulwa uzoza laba benza khona ishow, yabo. But now into iba sekutheni ulwa kufanele if
uMthandeni emtshela leyo nto uLwa bese mhlawumbe etshela ioffice ashe officeini ukuthi cha uMthandeni ungicelile ukuthi ucela ngize emcimbini wakhe kuphi angithi uyayibona lonto leyo ebese ioffice lenzani ke lona lithatha lilokha idate le uMthandeni ayicelile which is mhlawumbe ku-wrong phela ukuthi yena akhulume noLwa straight kodwa ke if usekwenzakele kusuke sekwenzakele uLwa ashe officeini ukuthi uMthandeni ungicelile ngedate nje ebese ioffice lilokhi idate libhale mhlawumbe eceleni kwaleyo date leyo ukuthi ngelanga eliso uLwa uzobe kuphi uyabo so that angeze ukuphazamiseka uLwa na kukhona nokuthi kuphume imoto itransport imhambisa udriver athole ahambe no DJ wakhe because one thing ekumele nikwazi uLwa uno DJ uno driver na wonke umuntu omsupportayo ahamba naye amnikwe ioffice angithi uyabo so manje uLwa angazi ke noma emtshelile noma akamtshelanga but ioffice la lingasilutho ngaleyo nto leyo so ioffice into elenzayo because mhlawumbe usisulwa akazange akhulume mhlawumbe eofficeini ukuthi kunomcimbi ioffice liyaqhubeka mhlawumbe lithatha amanye lithatha amashow ebese kwenzeka ukuthi uLwa unomcimbi mosi mhlawumbe le kuMthandeni but now ioffice alazi ngalo mcimbi loyo lona lenzeni lithathe amashows lawa enzeni abhadala ama-deposit enze yonke into ebese lifika ilanga nanguLwa uyathathwa bayahamba ke bayele emashowini abo njengenjwayelo every weekend bahambele baye emashowini bayosebenza babuye futhi then ebese kufika ke sekuthi uLwa akafikanga kuphi eshowini kaMthandeni ubani obazi ngeshow kaMthandeni eofficeini akekho waziyo so first thing efikayo ukuthuka uBig Zulu ukuthiwa uBig Zulu uvimba ingane ingane ayikhonanga ngemdletsheni ngenxa kaBig ngisuke ngingazi nix ngisuke ngingazi lutho ngisuke ngingatshelwanga nix because mina ngihlezi ngisho ngithi if Lwa kunezinto ofuna ukuzenza uyasho wena then utshela ioffice likhona ukuyibhala phansi leyo nto ukuthi uLwa ngesikhathi ngelanga eliso uzobe sendaweni kanje so that ngelanga ngempela udriver wakhe nebus baphume ne-DJ bahambe baye lapho mhlawumbe umfowethu uMthandeni ababize khona bayojabula babe bonke aqhubeke nje yonke into ibe right but now mina as uBig Zulu ngisuke ngingazilutho ngisuke ngatshelwanga lutho ngine-office nami engibhukhwa kulona nami abafowethu bayazi abafowethu enginokubenzela ama-favor ufonela mina Big Zulu umfowethu bengicela uzongisiza ngelanga eliso first thing engiyenzayo ngiyafona e-officeini ngisho ngithi bafowethu kunomfowethu ongicela ukuthi ngizomsiza ngelanga eliso ngicela nikwazi lokho nikubeke nje kule date le bakubeke ngempela ke dateini ukuthi hayi uBig Zulu ngelanga eliso khona umuntu ombizile kuphi uzoqala khona whatever shows amanye abawathathayo even if ishow leyo ayibhadali because it's no ama-favor ekugcineni you understand even if ayibhadali then ngihambe ngifike ngenze lento engiyoyenza like izolo bengile emcimbini ojezi ilonje ojezi elikhulu in Danhauser bengishilo ngathi ngelanga eliso ngizoyosupport abafowethu babhala phansi uyabo so inkinga kufana khona umfowethu omunye futhi obefake uLwa ensukwini nje umfowethu ke mina ngiphila naye ngiphile naye isikhathi eside bemfakile uLwa kumcimbi wakhe mangihlangana naye ku-event ngiyambuza ngithi webhuti ngibone uLwa kwi-event yakho ukhulume nobani about uLwa njengoba ezoza ku-event yakho wathi hayi ngikhulume naye direct futhi ke ngibizwe uye uLwa wathi uLwa mphathi wozobona ngithi ngibonani ozwa ngidonsa ngesandla saya I think behamba ngebus
umfo loyo wangihambisa khona mayefika wafika khomba iposter wathi hayibo bheka bangifake ku-poster ngathi mina hawu bakufake ku-poster kanti nikhulume kanjani ngase ngibuza kuye umfowethu bhuti ukhulume nobani ngoba ulwaye ku-poster wathi hayi ngakhuluma nangathi hawu wena lwa ukhulume nobani ubatshelile naye i-ofisi because yinto ebalulekile hayi ukuthi utshela uBig Zulu ukhulume office inkabi record ne-office elikhulu futhi ubatshelile naye office ukuthi umfowethu ucelile ukuthi uzomenzela ifavor hayi angibatshelanga ngase ngisho ke kubhuti ngathi mfowethu nansi into eyinkinga ke la usinjengoba wena ukhulume ulwa kasho ngeofisini eofisini bathatha ama-shows ngoba batshela ukuthi i-date le isese free bathatha ama-shows lifikile ngale event yakho ulwa uze kuthiwa uperforme eCape Town ulwa uze kuthiwa uperforme eThekwini kubukubi akasakhonanga ukufika eshowini yakho kanjani ngenxa yokuthi bese bookiwe kwezinye indawo nina anizange nifake i-date yenu e-ofisini hayi kuBig Zulu e-ofisini lenkabi record so ulwama sengasafiki first thing enenzayo nini hayi uBig Zulu uvimba ingane Big Zulu uvimba ingane ayifikanga kuphi akusiyi angazi lutho mina into engishoyo ukuthi ukube i-date beyibhalwe ofisini phansi ulwa bezofika noma kanjani lona le bezofika noma kanjani but ngoba beyingabhaliwe phansi abayirepotanga e-ofisini not kuBig Zulu ayirepotwa kuBig Zulu irepotwe office ebese i-office libhala phansi ukuthi ngalelilanga ubani uzobe kuphi angaze ngibe nenkinga mina nalezo zinto lezo abafowethu bomaskandi ngiphile kakhulu mina nabo maskandi ngilalele kakhulu ngiyahlala futhi nenkabi zomaskandi eside isikhathi sixoxe kwayena uMthandeni mina angina naye ngithi mangihlangana naye sixoxe sincokole ngiphume kuyena understand so zonke izinto akhulumayo angizazi kwakuthi ngenaphi kuzo ubese ngiza kwe music video neyo music video angiyazi angaze ngitshelwe ngomusic video weParis mina mhlawumbe ngisho i-office ungabuza e-office akekho noyedwa wazi ngomusic video kaMthandeni uMthandeni benayo ulwa bagcina nje kuba ngazi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili kwalahlekelana i-communication mhlawumbe phakathi kwabo boyi-2 aphathe angazi lutho mina uMthandeni wakhona ukungifonela esacela ulwa ukuthi eze studio nami ngafonela umfowethu ngathi ngicela uthatha ulwa umhambise studio benza ingoma emnandi benza ingoma ye-South Africa South Africa yayithanda ingoma yankulu kodwa mase benza ezinye izinto zokuthi kunama-show kuphi bese ngasangitsheli ukuba uMthandeni wafonela mina wathi Big Zulu bengicela ulwa ezemcimbini wami nini mina first thing ebengizoyenza bengizofonela i-office ngithi bafowethu uMthandeni lapho ucela ulwa ukuthi ucela ulwa azomeseka emcimbini wakhe ebese ke ibeyibhala phansi ngelanga imoto ithathulwa no-DJ bakhe uEve kumele ahambe nolwa baye emcimbini kaMthandeni kufike kuperformwe kube mnandi ulwa abuyela hamba yosebenzela kwezinye indawo angithi uyayizwa lona nakumusic video same thing ukuba umfowethu uMthandeni njengoba khona ukungifonela mhlambe esacela ulwa afona athi Zulu mfowethu sishutha umusic video ngelanga eliso bengiyokhuluma naye ulwa nangu uMthandeni uthi ucela nishuthe umusic video ngelanga eliso ebese mhlambe ngibatshele officeini ngithi uMthandeni uthi ucela ulwa ngelanga eliso bayoshutha umusic video e-office benzeni balokhe leyo date leyo ukuthi ulwa ahambe bampreparele whatever kumele ayiprepare for music video ahamba ayoshuthela umusic video but ayikho into engiyaziyo mina as uBig Zulu ukuthi umulwa bekunomusic video akafikanga ulwa kuphi ulwa bekuneshow kupha uBig Zulu akazi lutho uBig Zulu ne-office elirana lezo zinto lezo
elenza zonke lezo zinto even nakimi ngqo abafowethu mina even abafowethu even umfowethu uGatsheni bengiyile kumcimbi wakhe le ekasi lakhe wangifonela direct. First thing ayenza fonela Big Zulu umfowethu ngiyacela ngathi akakunankinga qhawela ngawuthi ngicheck ne-office fonela i-office i-date kanje kwenzakalani but hayi sese open ngathi ilokheni lokhani i-date ngizobe ngiyisemcimbini kaGatsheni whatever ama-show enwathathayo asenze show ukuthi ama-show engizokhona ukufinyelela kuwona but umcimbi ozoba phambili umcimbi kaGatsheni ukuze angathi umfowethu uGatsheni mayecela ifavor kimi sengiyasuka mina ngiyathula ngithi okay mfowethu akunankinga ngingalitshela i-office i-office izothatha ama-shows kaBig Zulu ifike ilanga lama-show uBig Zulu thi uye Cape Town Big Zulu yaku Big Zulu eZimbabwe Big Zulu angisafikanga emcimbini kaGatsheni abantu sebephoxekile kodwa bengikhona ku line up. You understand? Even wamina mangabe ungibhuka sine office enkabi record. You understand? So into za Lwandlunkulu ulwa noMthandeni angizazi. Umfowethu ngakhuluma naye mina esafuna ulwasa xoxa even indaba yeParis bekwenzakalani ukuthi ngathi ulwa kaphumi. Uyalazi iqiniso lokuthi ngathini. You understand? Unali uyalazi iqiniso lokuthi ngathini. Why ngisayixoxa intende saze sabonisana ngam-explainela ukuthi kungani ngisho njalo. You understand? So angi-understand mangabe umfowethu vela khulume ngegama lami kabuhlungu akhulume nje hey Big Zulu this Big Zulu ngivalele ngakunekulwa ngenhliziyo emhlophe wayosebenza naye namthuka nagcina la nifuna khona nenza ngendlela enifuna ngayo uBig nami nangithuka nenza izinto zeni nobabili nicommunicate noyithu nolwani ngangifaki ningalifaki ioffice mase izinto zenzeke wrong ngendlela yenu you come back into uBig Zulu. Mina I take care of all. I take care of ama-artists asenkabi record. Wonke umuntu osebenza enkabi record mina ngiyamnakekela. Ulwa ulapha ekhona ngenxa yokunakekela. Uxolo ulapha ekhona ngenxa yokunakekelwa. Umdu lapha ekhona ngenxa yokunakekela. Zonke lezi ingane ngiyithathe phansi ngakhula nazo ngenxa yothando ukubonisa uthando. Ngazenzela yonke into ayikho into engingabenzeli yona. Ezingane ngiyabenzela yonke into. Yes, they happy, but drive imoto bathile makubo because of inkabi record, not uBig Zulu nje eyedwa. Inkabi record ine team, inkabi record ine team ebhadalwayo leyo team futhi. They get paid bayabhadalwa every month. Inkabi record ino driver, inabantu abasa angazi lutho ngama computer mina. Kunabantu abasebenza e-officeini. Nabantu abasebenza ngama-bookings, no driver, no DJ, kunayo yonke into engabi record and bonke labo bantu they get paid. Ezinye izinto angizazi, ezinye izinto azikho emandleni ami. Angenzi yonke decision for ama-artists asenkabi record. Kune-office elenza ama-decision enqumo ukuthi lezi ingane zibe right, ukuthi ulwa abe right empilweni. Kusenkabi record kwi-team yasenkabi record ukuthi let them fight for ama-right wakhe. Ekugcineni kungathiwa ulwa walimala la, ulwa akanikezwanga lokhu, ulwa waba khona. uMthandeni kwathi kumele ayohlala phansi ne-office about ama-split Paris. Waya wahlala nabo but wathi ucela kuze mina e-office. And mina no, but mina angidingeke office because into zama-split namba abantu base-ofisini yiba basenzayo. They have to take care of yonke into kalwa. Uyabona ama-artist asenkabi record wathi yena cha ucela ngibe khona. Ngamhlonipha ngadriver ngaya khona ngafike ngahlala futhi naye phansi
Safike sakhuluma yonke into, wagonyuluka nje naye ngendlela efuna ukukhuluma ngayo. Sakhuluma kwamnandi yonke into, baphuma bevumelene, baqhubeka ke futhi wadila ne-office naye, waletha abantu bakhe badila ne-office lethu. Right, clean yonke into. So I don't understand sometimes mangabe eseqhamuke sefaka igama lami, esekhuluma ngegama lami kabuhlungu, esethi uBig Zulu wenze lokho, uBig Zulu ibusana music video weParis kuBig Zulu. Ngingenaphi mina kuma music video amaParis? Ngoba ngazi lutho kwa-office, alazi lutho ngo-music video weParis. Mina bengawujabulela music video weParis. The song was big. Isenkulu namanje bayayithanda abantu. We understand? So why ngizovimba lokho? Ngavuma abantu bazuthi mina nayazwani, ngavuma ngathi akahamba ayosebenza noMthandeni. Namhlanje yena lo muntu loyo mina okwami nje ukwenza sure ukuthi ingane zi-right. Isine office elikhulu, i-office elenza yonke into, elirana yonke into for iy'ngane. And not ukuthi everything indlula kuBig Zulu, everything indlula kuBig Zulu. Kune-office. Nami ngiyi-artist okokuqala eNkabi Record. Enye into ekumele niyazi, ngiyi-artist okokuqala nami eNkabi Record. Ngiyabhukhwa, ngithatha into ngiyise ofisini. E-office ke mangabe ize kimi straight ngiyise office. Ngiyabhukhwa nje straight. You understand? Yes, bakhona abasithukayo la, bakhulume the way bethanda ngakhona. Abanye abantu vele phela lento yama-social network le ibenza babona ngathi bakhona ukwenza yonke into, bazasithuka nje bakhuluma uma ithanda, bakhulume the way uzobona nama-video azobenziwa la kusasa ngalento engiyikhuluma la. Abanye sebekhuluma behlaziya, umuntu ahlaziya into engekho, hlaziya into engekho. Sekuyisikhathi eside ngilo ngibuka abantu behlaziya la, uLwaka afika ngakuphi sekuthiwa uBig Zulu kuyahlaziwa. Ayikho leyo, yekani ukukhulisa whatever lento yeni yama-numbers ngamagama ethu wrong. You understand? Musani ukuyenza leyo nto leyo, yabo? Kodwa nje ngishoyo mina bafowethu, iNkabi Record i-record company clean, iy'ngane zi-right, ziyasebenza. Whatever ofuna i-artist ekugcineni, it's not just about imali. Ezingishilo ukuthi if ucela i-artist ukuthi niyazana, kune-friendship phakathi kwenu, uyacela ukuthi hayi bo ngicela ubani azongisiza, akube se-ofisini phansi kubhalwe phansi ukuthi ubani ucele uStallion, mhlawumbe ukuthi uStallion ucela azomeseka kuphi. Ama-artist ayasekana-ke, ahamba uStallion aye khona lapha ayoseka lelo artist lelo, kube mnandi nje, abuye futhi aphumulele, kube right. You understand? Akusiyimi othatha iy'nqumo kokunye, angithathi iy'nqumo mina, but yonke into ayibe se-ofisini. Office libalulekile. Mina-ke ngine-office-ke mina elenza yonke into. Mangabe ukhulume noBig Zulu, uBig Zulu thatha into ayise-ofisini, so singeze ukuphazamisana. Ngithi kumele ngiye emcimbini kabani, mhlawumbe kaGazi le, uze sekuthiwa uBig Zulu akafikanga. Why? uBig Zulu i-office lakhe limthathela ama-show. Ifault kabani? kaBig Zulu, because uBig Zulu akalitshelanga i-office ukuthi uzobe yoseka i-artist kuphi. You understand? So nje bafowethu iloko nje bengifuna ukusha, ngazi noma mhlawumbe khona engishiyile kwake kwashiwo umfowethu uMthandeni. Anginayo ngisho encane inkinga naloya mfowethu. Ngisho encane, ngiyazazi ezami izimpi, ngiyazazi futhi ukuthi ngizilwa nini. Ngokwazi kwami anginayo inkinga noMthandeni, anginayo nje ngisho encane. Siyamjabulela, unayo ingoma iParis beyinkulu kakhulu, nengoma yakhe iKush inkulu kakhulu, is doing well, ama-numbers. Futhi it's a good thing ukuthi uMaskandi uyakhuphuka uba ufika kule level okuyona njengamanje. We understand? Abafowethu ogatsheni, they doing good. Ubani wayazi ukuthi uMaskandi uyoke ushaya amakhanda ngaleya ndlela, but now siyakubona. So now sekumele sikhuleke nangokomqondo, siyeke ukulobe silandelana nanezinto sibanga nethambo elingenanyama. Asikhuleni ngokomqondo kwezinye izinto. We can't ulobu uzoxabana noBig Zulu, uthi uBig Zulu uvalele abantu. Khula ngokomqondo, khula, yiba more business minded.
u-understand ukuthi uyi-brand manje, uyangu-understand, uyi-brand. Inkabi record ifike lapho ikhona, bengazi ukuthi mina nguBig Zulu ngasheshe ngabaleka esikolweni, ezinye izinto angizazi. So I needed ukuthola abantu abahlakaniphile abazokwenza lento engiyifisayo ukundlula mina, uyangu-understand. Nginomfowethu Leroy laphayana ugijima la emumva, konoluvo, ngine-office labantu abenza izinto ezingihlulayo just to make sure ukuthi yonke into yenkabi record i-right. Abayaziyo inkabi record bazokutshela ukuthi cha, yonke into i-right. Ingane zakhile makubo, zakhiswa yini? I-discipline ekhona inkabi record, i-office, iyo yonke into ihamba ngomthetho o-right. So asimusa ukuthi silobe sivumela baningi abantu obonayo ukuthi uyabheka nayo ingane thuke ngenhlambe engakanani, omunye ubaba unentshebe, ukhulile, indoda oyibonayo iziphethe mhlawumbe ngisho ingane yakhe ikhuluma into engenangqondo la ko Facebook la, uzubuza ukuthi ikaze le ngane ngoba ikhula iyothi ngempela, iyothi ubabayo wenzani? Uze kuthuka ubabayo bize ngazo zonke inhlamba lezi, uthi uyathula ngenzeni kodwa Nkosi yami kulo baba lo, uyangu-understand. So uma sikandi right now no jiva no nabofa lapho lapha sihleli lapha bebengivakashele lapha endlini eGoli eThekwini, I was telling them ukuthi uMaskandi is taking over. Maskandi take over, shama numbers,